Много ви благодарам што дојдовте, да им правите чест на нашата гостинка Маша. Да. Многу ви благодарам на сите што сте тука вечерва. Маша Огризек е авторка од Словенија, која што пишува литература за деца и за млади. Многу талентирана, многу интересна, непредвидлива во своето пишување, со богата фантазија, во непредвидлива соработка со едни од најталентираните илустратори во Словенија и е навистина голема чест да имаме како гостинка. Маша, ти благодарам што прифати. Јас немам многу да должам, но ќе го прочитам на кратко преводот, краткиот момент кој што го сподели за македонската јавност во формите, во рамките на најавата на нејзиното гостување. Гостувањето на Маша иначе во рамките на нашиот годишен програм, кој што за прв пат го финансира Министерство за култура, се вика Сирота мала богата драма, патетично или драматично, односно драмски интерсекции словенечко-македонски во овој случај со Маша. Ние ја поканивме добити подршка од секторот за интердисциплинарни проекти, што е многу добро. Обично драмски упорно не ги одбива проектите. Маша е интересна бидејќи многу перформативно ги представува своите дела. Почнувајќи со уметничкиот назив Дамата со господјата со шешир, проценивме дека совршено одговара во контекст на оние работи кои што влегуваат во современ драмски театар, перформанс, танц, опера, кој што на некој начин ги застапува мрежата која што ние представуваме Интернационален театарски институт. Да не должам, писателката за деца и млади Маша Огризек, Словенија, дипломирала на катедрата за филозофија со социологија на културата на Универзитетот во Љубљана. На своето предавање ќе си ги постави самата на себе следниве бројни прашања. Како тоа во нејзините книги за деца многу често настапуваат постари луѓе? Зошто сака шешери куфери? Како се пишува сценарија за нем стрип? Зошто некои приказни полесно ги раскажува со животни во главните улоги? Дали смртта е дел од убавата приказна? Дали постојат книги близначки? Зошто Маша ги сака љубопитноста и радоста? Како хуморот ја облажува вистината и не ја заглушува? Авторката ќе раскажува со проекции на илустрации од нејзините книги. Уживајте. Само на jezik, da se može neka slaba hrvaščina ili dobro. Ova prezentacija je inače narejena kad sam u školi za djecu. Šta je sve? Kako je Ivanka kazala, študirala sam filozofiju i sociologiju i samo 5 godine što ja pišem, tako da sam relativno kasno počela. A prvo, uvijek sam bila negde blizu knjiga, prije sam bila recenzentka, tako da sam pisala o drugim knjigama, a jednog dana sam počela i sama i za sada pišem isključivo za djecu i mislim da će tako i ostati. Do sada sam ove knjige napisala, 6 od njih i 2 su slikanice, 2 su zbirke kratkih zgodb, a 1 je strip. A ove 3 su nastale po naročilu. To je Vladni inštitut za gost je naručio i malo će vam objasniti razliku med jednim i drugim. Ja sam jedna od razlike da su ove koje su naručene su bolje platene. To je paradoksalno jer na jedan način ove koje su mi autori mislimo najvrednije, a nisu i najbolje platene. Mislim da to svi umetnici znaju, ta paradoks. A drugi faktor je, to smo radili u surađivanju s jednom marketinškom agencijom i tamo sve treba da vide brzo, hitro. I mislim, ja sam upoznala da, iako sam na neki način zadovoljna s ovim knjigama, shvatila sam da je faktor koji je za umjetnost veoma pomemban je čas. Dobra knjiga, dobra umjetnost treba čas da dozori, a ako je naručilo, imaš deadline i onda moraš kad je deadline i ne kada organsko knjiga izraste.
Vse moje knjige so bogato ilustrirane, tako da je vema pomembno surađivanje s ilustratorjem. Ova knjiga, ko je Ivanka več predstavila, može i malo pogledati. To je renomirana slovenska ilustratorka i striparka Tanja Komadina. Ona je za ovu knjigu dobila i jednu prestižnu nagradu. Tukaj je bilo na jedan način malo neobičajno surađivanje, jer so od samog početka surađivale. Tanja je dobila tekst kad knjiga nije niti bila cela napisana. Ja sam napisala 1, 2 i onda 3 poglavja, a se reče poglavja. I već tada sam našla izdavačku kuću koja je rekla da se tekst zdi dovoljno zanimljiv, da će ju izdati knjigu. I ja sam, to je isto neobičajno, ja sam predlagala da bi bila Tanja ilustratorka. Obično je postupak tak da izdavačka kuća nađe, urednik, izdavač pronađe ilustratorja, a mi dve sva. I onda, tu je veoma pomemben lik, glavni lik, to je ta gospa Ljudmila. I Tanja mi je slala slike još, kad knjiga nije bila do konca napisana. I tako, tukaj vidite kako je važno i sve od frizure dalje, ne? Tukaj, kad pisatelj karakterizira lik sa riječima, a ilustrator sa gestikulacijom. I kad predavam na školama s Tanjom, želiva pokazati djeci da je, kad karakteriziraš lik, veoma važno sve od odjeće do frizure. Tu vidite kakva je, da je totalno drugčije. I to je onda kako je izgleda na kraju. A to je moja druga knjiga, naslov je Slon na drevesu. Ovdje je bilo isto neobičajno da so bilo prvo ilustracije. Mene je kontaktirala ta ilustratorka, da ima pripravljene ilustracije koji od jednog propadlog projekta, a da je vrlo bi htjela da ih izda, ne? Zato je mene tražila da ja na obstoječe ilustracije napišem tekst, tako da to je naopačke kako je obično. Tako da ja sam napisala na ilustracije teksta, onda kad je bila zgodba savršena, ona je del ilustracije zavrgla i napisala na novo. Pardon. Sad, če Ivanka je več kazala, to so te knjige Blizanke, tukaj sem rekla dvojno življenje idej. Pričala sam i sa drugim pisateljima da retko se desi, i možda Marko će reći, mislim da je isto i kod slikara i kipare, da jedna ideja te obsede i ti ne možeš da kažeš sve o tej ideji sa jednim radom. Napišeš jednu knjigu, tukaj početak je bio da sam ja vidjela jednu ilustraciju, a ne od tog autorja, gdje sta bila dva muškarca sa šeširima, isto sjedela tako na drvetu. Jedan je imao knjigu u rukama, a drugi ručko sa kavom. I onda sam ja, nakon nekog časa sam sanjala, sem doslovno sanjala o teh dveh lik. Jaz sem jih začutila, da to sta brata Blizanca i da jedan ima svoju kavarno, a drugi je pisatelj. I tako je nastala ta zgodba. Tako, to sta ta... I onda sta dobila i tato i mamu. Mama je klobučarka, oče kuhar. Da, razumete, klobučarka kuhar. Ja, u slovenščini je zanimljivo, jer ovdje sam si dala sama sebi stilski izziv. Sprva je bilo na ključje, da so svi pomembni predmeti v knjigi so na slovo K. Klobuk, kava, krop. I onda sam sama sebi dala izziv, da napišem celo knjigo, da što više može uporabljam to besedo K.
i svi karakteri imaju ime na črku K i njihova profesija je na črku K. Tu sta u slovenščini kuhar in klobučarka. Tukaj je bilo možda zanimljivo, kad piše za djecu možda je još više pomembno da ne zapadeš u stereotipe, da ne perpetuiraš neke stereotipe i spolne stereotipe. I prvo kad to je jedan mojih prvih knjig i to je bio močan poriv, to je kar lilo iz mene ova priča. I onda kad sam jo brala za nazad sam videla da su svi profesije, da so do neke mere spolno stereotipne. Sprva je bila mama kuharica, tata klobučar, a učiteljica je bila ženska, a kipar je bio muški. A onda kad sam to prihvatila, samo sam sve profesije zamijenila, ne? Tako da je sad kiparka je žena, a učitelj je muškarac i tako. To se mi zdi, sama za sebi mislila da sam feministka i da znam, a tad sam videla da desi se da nezavedno te uhvati stereotipa, to sam onda popravila. I kad sam svršila ovu knjigu, krasnu zgodbu, još uvijek sam ostala biti sa šeširima. Ideja je bila, kad sam brala jedan intervju o jednom ilustratorju koji je kazao da je on da živi nomadski život i da njegov dom, sve što ima je u kuferu. I onda, da se stalno seli. Kad sam brala ta intervju, dobila sam vizualnu sliku u glavi kufera na kolicama, kao kufer i nomadsko, da putuje. A ovaj šešir se pojavio zbog ove pesme od Rolling Stonesa. Ne, Papa was a Rolling Stone. Whenever he puts his head was his home. Something. My English. So, tako je ratala ta ideja o stari gospođi koja putuje na kovčeg mobil, se kaže. A tu osobu je inspirirala resnična oseba, to je stara teta moje djece. Ja. I tako je nastao ta kovčeg mobil. I ona živi to i u realnom životu, ona živi sama u jednoj kući i knjiga govori o tom kao s početka živi izoliran i zagrenjeno življenje, a onda se odpravi na put. Jednog dana ima, mi kažemo smešni, poln kufer toga da je kod kuće i ide na put. Tukaj je bilo zanimljivo, da opet ja za sada, jer sam kratak čas pišem dokaj avtomatski, nesvesno. Ideje same idu iz mene i to za sada volim ta način pisanja, da ne razmišljam suviše. A kad je, tako so nastali ovi liki, to je najbolji drugo te gospe, a to je jedan policajac, koga upozna na putu. To je jedna gospođa koja ima motel u putu. Da li ste primetili nešto od ovih likova? Koliko starost me zanima, da li... Šta? Da, ja. Da. Ja, i to nije bilo namjerno, to se mi fasciniralo ovi liki i svi od njih so to bi videli, ako bi brali v knjigi, da so na neki način marginalni ili čudaški. A kad sam jaz donesla že polovico knjige urednici, ona mi kazala, super je Maša, ali to je knjiga za djecu, a ni jednog djeteta nema u njoj, da to može biti problem, tako da me ona molila da još neka dječace. I ja sam rekla, ok, tu je još jedan, evo. Ovdje je bio jedan dječak, a tukaj, onda ova gospođa pride na more i tukaj upozna več avtobusa otrok koji dolaze tamo na ljetovanje. Tako da negde na polovici knjige je
bolj tipično otroška literatura. Ali kasneje sem razmišljala, ko je izšla knjiga, veliko novinarja me pitalo, kako to, da nije glavni lik otrok i da je starija gospođa. A to ni, obstoje i u tujini. Ja sam, recimo, Roald Dahl ja volim najviše i njegove knjige nemaju sve. A kod nas je to, znači se kao nekak problem, a meni se činilo da za mlade bralce je više pomembno da ih lik fascinira. Nije nujno, ako je lik stariji, oni se možda neće identificirati sa njim, a on će ih fascinirati. Zato, ker je ona je veoma neobičajna, humorna, odštekana i na taj način razmišljala sam napokon zbog tih pitanja. Ona je na neki način slična detetima u tome što su djeca još nisu ustupila u taj družbene norme, a na drugi strani stariji ljudi već se povuče iz norma. Oni žive umaknen život. Ne trebaju toliko da su tolikšni konformisti, nego u toj radnoj dobi možda. Ali na drugi strani u knjigi imaju djeteta veoma pomembno vlogo za ta glavni lik, gospod Ljudmilo, jer u pomoć njih ona se sjeti kako je bilo kad je sama bila dijete i to ji vrati radost do života. Tako da ona ponovno se počne sankati, kako kažete, sankati i kad je već 65 godina ima, nauči se prvi put plivati i početak zgodbe je da ona je šivačka u mirovini, a onda i veoma je mrzila taj svoj poklic. A na koncu knjige ona sve stare obleke razreže i iz njih napravi piknik odejo. I moto knjige je život je piknik. Mislim da je Iskra, to je isto anegdota, resnična. Mi smo bili na jednom pikniku Mihajlo iz Bulgarije, sjetiš se. I bio je džok da je on stalno govorio život nije piknik, a mi smo bili na pikniku i svi smo imali polna usta hrane, život nije piknik i svi smo se smijeli i onda sam ja naopačke obratila ovaj rijek, život jeste piknik. I to je isto tako jer slovenačka kultura je nekoliko nagnjena ka jamranju, da je sve loše i kukanje. A ja sam htjela da se obrati. Ne, trebaš imati neko radost do života i ako imaš pogum da si drzneš živjeti kako želiš, onda sve se okrene u pravu smjeru. Kad sam počela pisati, vidjela sam da imam veoma vizualno domišljijo. Pričam sa drugim pisateljima i jedan veo znan, poznat među njima, mi je kazao da on svoje like sliši, da mu govore, a ja ih vidim. I šteta što ne znam sama da slikam, a ja uvijek vidim u glavi i na neki način ja opisujem što vidim u glavi. Ako bi znala crtiti, najbrž bi crtala, jer ne znam, ja opisujem što vidim u glavi. I zato je možda logičko da mi je iz 3 blizu. To je isto neka anegdota. Kako se rodi ovaj lik? Ja ne volim veoma da kuham, a volim da meditiram. Jednog dana sam stavila tu piletinu u pečicu, a istodobno sam šla da meditiram i onda znate šta se desilo. I moj fant mi tada kazao, to je kurja meditacija. I kad je on to kazao, ja sam videla Pile kako meditira i tako se rodila ova Koko Krišna, koja živi na vasi, tako jedan tak asketski život. Ovdje je bilo, to je moj prvi strip u saradnji s Mihom Hančićom i ovdje je bilo zanimljivo da mi smo odlučili da je ovaj strip nemi, bez riječi. Riječi su samo ovi medmeti, a
uopće je bez riječi, samo je jedno zrno modrosti, se kaže, kao pilječja mudrost, kako da kažem. Uvijek je malo filozofska, malo i glupa, ne? I kad smo predstavljali ovaj strip, ljudi su se šalili zašto piše da piše Maša Ogrizek, ako nema riječi šta piše. A u bistvu kad radiš strip ti moraš, to je slično filmu, ja uvijek napišem scenarije. I s početka bio sam, z Mihom sva se šalila, veoma diktatorska, jer veoma dug scenarij bil, do svakog detajla sem opisala šta želim da je gore. A onda s Mihom smo surađivali 2 godine i to se mi čini, ja sam takav tip čovjeka da veoma mi je pomembno da si zaupanje, poverenje i zato rada surađujem sa istim ilustratorjem više puta. Jer se i on upusti i ja i znaš se i s Mihom imamo sličan humor. I ovdje je isto na neki način su blizanke, a na drugi način. Ovdje je šlo iz stripa u knjigu. Možete pogledati, ovo je strip. A onda je nastala ova knjiga. To je urednicama, 2 godine smo radili ovaj strip za jednu mladinsku reviju, a onda me je ta urednica molila da sad bi više voljela nego strip kratke zgodbe i onda sam ja rekla da je u redu. Činilo mi se da je ova Koko Krišna prve godine je bilo dogajanje u njenoj vasi, a druge godine je otišla na put oko svijeta i nisam više imala ideja šta da radim u 3. sezoni, zato sam odlučila da dođe na posjet ka svojoj tetki i da se, to je kokodajsa. I slovenščini kokodajsanje to čini ako se pritožuješ, da si veoma kritičan. I ona je... mi kažemo i ona živi tako u bloku. I ja cijeli život živim u već stanovanskom bloku i da li neko od vas živi u bloku možda, ima iskušnju. Da li imate iskušnju da uvijek u spodnjem spratu žive take kokodajse koje sve nadziraju i kritiziraju? Dozor. Odzor. Kod nas smo kamermani. Da. Kamerman ili nadzorna kamera. Ova je taka da sve kritizira, zato nima ni jednog prijatelja. S početka si, samo da nađem. A mislim da imaju prijatelje jer prave zavisnost. Kako da idem nazad sad. Samo malo. Tukaj situacija je bila da se onda imamo dva suprotne, tako dođe Koko Krišna koja je veoma vedra i pozitivna i to je njena sitna tetka. Jedna je sa sela, druga iz grada, tako da imamo ta trg urbanog i ruralnog i mlado i staro i pozitivno i negativno, tako to mi je omogućilo da su veoma humorne situacije, a na drugi strani vidjela sam da je mnogo lažje brez cenzure spregovoriti o takim osobama. Teško bi kazao da je jedna stara gospođa tako je negativno prikazati, a ovdje jer nije gospođa nego pile, bio je lažje, lahko je bolj grob humor, manj samo cenzure. Kao okvir knjige sam postavila da u svakoj epizodi, u svakom poglavlju spoznamo jednu instituciju u mestu, a koja je prilagođena na živalski, životinski svet. Tako, tukaj je veliko internih forov, nije Kolosej iz Ljubljane, nego Kokosej, puno je takih igra, što je
Ja, zabavno. Tu je v galeriji, dali, tu je test, poznate vse slike. Ja, mislim, da samo dvije niso po realna referenca. Tu imamo, vidite, Modrijan, Dali, Frida Kahlo, Rothko, Van Gogh. Puno je takih ne? To je kot frizera. Još jedan strip sam radila to stanju, isto koju sva gospočica sa Šeširom. Ovdje me je Tanja molila, jer je dobila jedan projekt na Ministrstvu za kulturu, mislim da o istoriji pohištva. Tako je počela in ona je mene pohištvo. Da. I ona je me molila da napišem opet scenarije. I ja sam prva godina, onda su bile 3 godine. Prva je bila pohištvo, druga kućanski aparati, kućni aparati, a 3. godina bivališča, tipi hiši. Ja, stambe. I tako je bio strip. Ja sam uvijek, nisam željela biti didaktično, da je to poučno, nego da je opet humor, a htjela sam opet ispostaviti, to se mi činilo pomembno, da djeteta videla da jedne stvari su se promijenile kroz, oni se ne mogu predstavljati kako bilo nekad iz za časa naših baka. A po drugi strani, na neusiljiv način htjela sam poudariti i pomen razreda i spola, socijalni. Na različni socijalni klas. Tako, da je pomen, ovdje se vidi kako so remi sloj, so se svi kupali v jednom škafu, a ako si bio bogat, sluškinja ti je pomogla da se okupaš. Tukaj je WC, a ovdje je štedilnik i osobito kod kućnih aparata se iskazalo, htjela sam poudariti da uvijek su bile žene one koje su skrbile za kuću. I sada sam ovdje ta dječačić, da sada više nije tako, oziroma ne bi smjelo više da je tako. Ovdje je bilo, kad smo završili strip, urednica je odlučila da će biti knjiga, a nije funkcionirala kao strip album, tako da sam pretvorila vse ove stripe v kratke zgodbice i to će u jeseni da izađe kao knjiga. Sad ću samo na kratko predstaviti kako promoviram svoja dela. Kako sam već kazala, ja sam počela relativno pozno, u 40-ima da pišem, a prije sam radila ko novinarka i ko kritičarka, tako da sam znala drugo stran kako ide i već 10 godina ili više imam ustvarjalne delavnice za djeteta, tako da sam to svoje znanje uporabila i sama. Sad ću vam pokazati. To su bile jedne kratke priče o malim bitjecama koje žive u, kako se kaže, prezračevanje jašek, u ventilaciji i oni sve što trebaju uzme od ljudi. I to je bila inspiracija jer ja puno časa se desi da nešto ne pronađem kod kuće in onda sam kazala svojim otrokom da žive v ventilaciji mala bitja koji se, nisam htjela da kažem ukradejo, ne, uzmejo, ampak da si sposodijo. Ne. Sprva je to so bile kratke zgodbice, a onda smo odlučili da jih jedna ilustratorica, dobra Zarja Menard, je napravila take male like, a onda smo to prijavili na MOL. Htjela sam to kazati da pisateljevanje nije puno plateno u Sloveniji, tako da je super ako možeš na neke druge načine da dobiješ i novce i istodobno da promoviraš svoj rad. Tako da to sam prijavila na MOL i dobili smo sredstva, tako da smo onda imali take delavnice sa djetetom. Ja sam jim ustvarila
kažem se šalčkari, kako to bi to bilo, mama? Napraviti je transkripcija šalčkari, međutim dodadov ljudje filmđeni. Oni žive v malim šačkama žive in onda sam im stvarila Facebook stran, gdje si svakdo može da si prebere ove zgodbice i da si naprinta ove like i onda ih izreže i tako dela intervencije v prostoru. Ja sam to radila na delavnicama s djetetima ili ovdje je prva slika. Svugdje ih nosim sa sobom, bili su sa mnom na Dunaju, na Beču, a sad su i u Skopju i bili su sa mnom na gradu, već sam stavila na Facebook. Tako se igram da ih stavljam u neke take pozicije. Nekada me i zovu u knjižnice ili slično in tako onda s djetetom radimo. Ta druga knjiga, Gospa s klobukom, gospođica Šešarom, isto smo prijavili na moj, isto smo dobili novce. I onda jedan prijatelj mi je uradio taka polica koja su doslovice taka kao i u knjigi. I onda ja sam predstavila knjigu, djeteta su se vozile na tem kovčku i onda radili smo take, rekli smo, promične razglednice. Zašto što ta gospođa putuje i razglednica je, postkart je simbol ovoga i to je primjer kako možeš promovirati za ustvarjanjem delavnicama. To je po ovoj knjigi Koko Krišna, isto smo prijavili, to je jedan priznan slovenski ulični umetnik Grega i onda tukaj smo išli u dom upokojencev, kako se kaže? Dom penzioniranih i ovdje smo radili maske životinja. Tako da obično kombiniram likovno. Nek prijatelj mi pomože in delamo i likovne delavnice. A to je ta krasna zgodba, imeli smo kao gledališče. To je ta slon na drevesu, isto malo smo išli v ulični teatr, v smer uličnih teatra. I to je sve. Ako vas nešto zanima, možete pitati. Maša, koji je tvoj sljedeći projekt? Šta planiraš do kraju godine i za sljedeće? Ja, super da si pitali, jer sam zaboravila. Kako tale Koko Dajsa, ja sam sama kontaktirala jednu produkcijsku hišu i prijavili smo, mislim da je 2 godine ili 1 godinu nazad na filmski centar u Sloveniji, dobili smo novce i sada već za razvoj scenarija, to će biti serija animiranih filmova. Ja, tako da to, sad sam vidjela da, jako mislim zase da imam veoma vizualno domišljivo, teško je. U knjigah se veoma rada igram sa riječima, a tukaj u scenarijih je veći poudarak na akciji. Tako da to mi je sad izziv i radimo scenarij, da će biti serija animiranih filmova. Za gospođu sa Šešerom me kontaktirao sam Kolja Saksida i ja, to će biti, ako sreća da dolgometražni animirani film, to će biti tek drugi slovenački dugometražni nakon socijalizacije bika, a to je veoma megalomanski projekt. Kolja je kazao, ako dobimo novce, to je 5 do 7 godina rada. Tako da tamo sam samo svetovalka scenarija, jedna režiserka i scenaristka piše, a ja sam samo savjetujem. Ja i... Da. Ja uopće na svim područjima ne volim hiperproduktivnost. To se mi zdi da je i u umjetnosti je to znak potrošništva ako produciraš. Ja više volim da sam duže sa jednom svojom knjigom. Ne želim da proizvedem sad, da budu kazali kako ima Maša velik opus. Više mi je važno da je dobra knjiga i da živi, i ako je animirani film ili nešto ide među publiku, ne? Reci mi,
probali ste, kako se kaže, street performance, ulični teatar, ulično gledalište. Nešto više u domenu teatra, da li več namiljate s nekom, recimo z Lutkovno gledališče v Ljubljansko ali Lutkovno v Celje, v Maribor, da li možda neko je iz tih krugova, nešto ki je predložijo, nekakva dramska tekst za decu, za Lutkovno predstavu, za Margarete, svi svašta gledali. Ja. Što se bilo podatno za to pitanje? Ja, jedan ta zgodba o pohištvu, kar biče knjiga je, naslov je Ljubo doma. Ljubo doma je podnaslov je zgodba o pohištvu i to smo opet prijavili na MOL i to će biti lutkovna predstava, a veoma minimalistična. Radi Miha Art, jedan momak iz Lutkovnog gledališća i opet želimo da je simpel i može biti i na ulici. Tako da će biti, on će se igrati sa kockama, zašto što je dijete asocira, prva igra da si graditelj, gradiš sa kockama, lesenim kockama, onda si arhitekti, sve će napraviti, zelo je zanimljivo, samo sa lesenim kockama. Ja. Maša, sada jedno komercijalno pitanje, recimo, kako se prodaju tvoje knjige, kako se uopšte prodaje dječja literatura, dječje umetničke slikanice, dječji strip, da li imate publik sa strane roditelji i sa strane djece, da li oni to kupuju, da li uživaju u mladinsko dječju literaturu i tako dalje? Tale gospa s klobukom je dobila novce na Jaku i kad je subvencionirano je pogoj, da je dokaj relativno visoka naklada, tako da, a ja sam tada sam bila nepoznata autorica, tako da je urednicu skrbelo, ako bilo je mislim da 1350 naklada, a svi smo bili prijatno iznenađeni da je u jednoj godini skoraj rasprodana bila. Tako sad ima još nekoliko izvoda, super se prodajala. A ovdje je interesantno da ja sam prilično aktivna na Facebooku, kot način promocije, ne toliko ja kot privat, nego kao pisateljica. I videla sam da je gospa s klobukom je zelo veoma priljubljena pri ženama srednjih godina. Isto so, tako da ima isto od djeteta, ali veoma je zato što je to knjiga i ja sam jo napisala, to kažem u intervjuima isto, kad sam se razvela i mislim da je to tipično, kad si 40. razvila sam se i zaživjela svoj život i to je na jedan način sporočilo knjige da moraš da slediš svoj put i mislim da zato je jedan dio te odrasle publike, osobito žene, su uzeli za svoje. Tako da na neki način su, a i mislim da dobra knjiga je interdisciplinarna, kako se reče, za više starostnih grupa. Odnosno za različne generacije. Ja. Imam dve pitanje za vas. Prvo je, mislim da je zapravo paradigma da se obično u dječje knjige uporabljavaju likovi koji su odbačeni, koji su, što kažu Amerikanci, rejects ili siromašni, siročad, još od vremena Dickensa ili tako, sve napravdani mladića. Za knjige djetova koje današnje su stvarno, to je isto već primjer su Disneyjeve knjige. Ja svima kažem kada me pitaš šta ti je najlepša knjiga, to su predstavljene su Disneyjeve knjige za djecu, ona kompleca 4. Znate da je u tiskarnu u Ljubljani objavljeno, to kada je bilo ono staro izdanje, imam još od to je onako mirišljevi su me stranice, mnogo mi se svidjelo. Ne znam, vi mislite možda da bi trebalo tezama i tako, ali evo, interesantno je da ova knjiga bude zapravo visoka klasa, koga tužiti. A u redu. Knjige, a likovi su sve ono luzeri. I mislim da je zapravo... A u tih klasičnih? Da, evo Disneyjeve knjige, tu je sve bogata klasa. Kada likovi su siromašni, odbačeni, siromašni parovi,
to je više klasična pravljica, to je jedan glavnih motiva, mislim, da pravda pobedi i da siroma, ne? To je više Andersen i Grimm, klasična pravljica. Mislim, da to više je pravilo za klasično. Mene više zanima, ja bi za svoje rekla žanr, da je realistički, ali uvijek malo, pa sve, recimo u Gospe s Šešerom, sve je moguće osim ovog kovčeg mobila. Samo ščepac magije, a u biti su realne, da. Da je, na primjerice, dobro se kupuje, a nije baš, nije bi se rekao, da su mladi djeca, da su to nego naprotiv su se ovi gubitaši. Ali mislim da se kod djece zapravo veoma razvija osjećaj za etiku, za pravu. A to daje doista mislim da proističe iz klasike, ali mislim da su ova izdanja mnogo i komercijalna knjiga, da su zapravo najprodavanje roba. I mnogo su ove ilustrirane knjige i najbolji pisci su rade najbolji pisci. A drugo mislim da se škola sa novcem, kako barava da se knjiga, da li vam možda izdavači traže kakve kompromise i kako koliko pravite kompromise, da kako to slažete ono sa dječjom psihologijom, jer obično mislim da izdavači su pretežno ekonomisti ili pravnici. Ne, jaz izdavam pri, neče da se hvalim, a to so najbolje Mladinska knjiga in Miš založba v Sloveniji so najbolje izdavačke kuće in oni uredniki se ne Miš, to je, da, ne, oni ne vem. To je, mislim, da je to drug žanr Disney. Tukaj mi sasvim imam proste ruke, avtonomna sem, ne, ništa se ne umešavaju i to ako sam sad radim jednu e-knjigu po naročilu, a tamo je drugčije. Tamo, jer je naročnik, ne, tamo moraš slediti te pripombe. Ja, imajo u tom projekatu imajo jednog, ja mislim da tim psihologa in oni da pregledajo teksti, a to je kompromis. Jaz sam se zavestno odlučila, da jedan dio, manji dio može biti po naročilu, ali ove knjige koje smatram za moje najbolje, bolje je pisati da si totalno slobodan. Nisi odgovorila, jer možete preživiti. Aha, to, ja. Nevjerojatno je tega, rekla sam da se dopisujem sa mnogo slovenih. Ja. I čak i ovi koji su najbolji, baš nisu smo mlade, rekli smo da imaju mnogo finansijskih problema, zato da ne govorim toliko. Ne. Tukaj, ja volim, da sam konkretna. Za ova knjiga, moj honorar je bio 1300 evrov, mislim da. 1300, a koliko daje se 600 evrov. I ako si sretan, svako godine jedna knjiga, možda top 2, onda znate da ne možeš od toga preživiti. Recimo da 2000 dobiš od ovoga, ali imaš nešto od prodaje, recimo? Ne, to nije. Onda su možda, to Gospod s klobukom sam za sad kad pišem scenarij, otkupili su to, nisam kazala, kontaktirao me Radio Slovenija, bit će i radijska igra, tako da to dobiš nek honorara, opet mislim da je 600 evrov za radijsku igru. A onda u Sloveniji, da ako prepoznaju da si dovoljno dobar, oni te stavaju jedan program koji se zove Bralna značka i gostuješ po školama, a to je recimo dobro honorirano. Tako ako kombiniraš ta gostovanja, te projekti umjetnički, scenariji, možda 1/3 honorarja, a ja sam pored ovog imam i nešto delavnica za djeteta i pisala sam ko novinarka. Već sam Ivanki danas razlagala da 2 godine nazaj na ključu me je jedna marketinška agencija najela, da sam anonimno pisala scenarije za virtualne filme i tada sam videla, da je to
ako bi po dolžini relativno primerjala, je 10 puta bolje plateno nego ovo. I to je opet paradoks, jer ovo je prava umjetnost, a tisto ja uradim, na neki način je kvalitetno, a ja tisto u jednoj noči napišem. Brzo, manj časa je, manj originalnosti. Mislim, da je, jaz sem sama sa sobom rekla, da to mi nije, ne kompromis, to je, videla sam da je, najviše imaš autonomije ako si sam svoj mecen. Ako jedan dio novca dobiješ od teh komercijalnih stvari i onda možeš izbirati kod ovih svojih. Ali to je bilo 1-2 godine, onda kako je došla ovaj marketing otišao. Tako da. vam pokažem primjer Sveti Ramerova knjiga je dobila najviše novca za film, za otkrivanje, 2 milijuna, to je najviše, ali ipak za toga može trajati života. Znači, interesantno da su joj roditelji pisatelji, ona je sa Pulitzerova nagrada, a roditelji su joj iz Beatlesa. Možda možemo da smatramo za najskuplji, da bi zona tarate. Opet mislim ja da pomembno je da pričamo o tome, ja svakom kažem otkrito kakvi su honorari, da nije nekaj misterija oko ovoga. Trebamo se boriti da se ovi honorari dvignejo, a uredniki meni kažejo, da oni ne bi preživeli. Ja ne znam, ili je to istina, tako kaže, da onda moraš sam stvariti jedne kompromise ili razmisliti kako ćeš, gdje ćeš dobiti novac da preživiš. Maša, recimo, ne znam kako je danas, ali dok sam živjela u Sloveniji, bio je vrlo aktivan i razvijen onaj sistem koliko te iz biblioteke, iz knjižnice isposojaju. Da li je to još aktualno i kako kotiraju tvoje knjige, recimo, i koliko ti imaš dobitak od toga? Ja, to se reče... Popularnosti na nivou procenta podrške financijske. Ja, to je odvisno od toga koliko imaš knjiga, koliko godina, jer se... Najprije moraš jedan prag, je jedan minimum da se plati. Ja sam prošle godine prvi put sam dobila ove novce. Šta znači minimum? Ja, koliko, izmislit ću sad, da si 9000 knjigi sposode, pa nije tako. Oni izračunaju gde je minimum, koliko knjiga i onda po procentima računaju kako se procentualno ta novac deli. To nije, mislim da ću ove godine, mislim da 500 euro. Ali ovi koji su uspješni, može biti puno, ali ne noro veliko, ali da. Ako rečeš sve to, nastupi na školama, to knjižnično nadomestilo, i še još jedan je tak ZAM se zove Združenje malih avtorjev i tamo recimo dobiješ tamo 500 000, ne vem, i tako ako sve skupa staviš nekako, se izgleda. Koji su ilustratori s kojima još nisi surađivala, ali bi željela surađivati? Jer ima puno talentovanja, imate vrlo jako akademiju za, ne samo za likovnu umjetnost, nego i za dekorativne umjetnosti i vrlo moćna sekcija ilustracije, savremene i klasične. Tako da, izlaze vrlo dobri autori. Sad imam 2 knjige dogovorene i opet sa mojim starim, jedna s Tanjom, opet jedna s Igorjem koji radi to krasnu zgodbu. Ne, otvoreno sam, ako će uredniki predlagati ili ako bi me ilustrator sam mene kontaktirao, odvisno od projekta. Šta pa igrani film, recimo? Ne animacija, ne video igrice, znači ne sad radio drama, ne teatar, sve odnosno gledališka predstava. Film, igrani film, recimo. Ja s to Gospod s klobukom sam prvo si mislila da bi bio dobar film i jedan kolega mi je pomogao pri tome i već smo tražili jedne koproducente u tujini, a onda je, kad me Kolja zvao, kazala sam, super, Molim te, ti si mi omenila da si bila na Bolonijski festival za dečje ilustracije. Šta se tamo dešava? Kako vas slovenačka kulturna scena vam organizira presto i promociju? I šta se dešava onda na
Frankfurtskom sajmu, na sva ključna sajma gdje vrlo značajno mjesto ima i savremena vjetska ilustracija, savremena vjetska književnost. Ja sam nova na tom področju, tako da nemam veliko izkušenj, ali ja, sad mislim, da čez 2 ali 3 godine Slovenija će biti država v fokusu, na Bologni in Frankfurtu. Ja, IAK je, sad se mi čini, da je to ta javna agencija za knjigo in oni pripravljajo antologijo in katalog in promocijo za nas. Da. Hvala vam. Hvala vam.